Today is a good day for European democracy. Zmaga za evropske ženske in dober dan za demokracijo. Takšen je odziv iniciative Moj glas, moja odločitev na današnjo odločitev Evropske komisije. Ta jim je prisluhnila v delu, da naj prekinitev nosečnosti ženskam in dekletom, ki v domači državi iz različnih razlogov ne morejo opraviti varno, v drugi državi članici pokrije evropski proračun. Ne bo pa komisija zato zagotovila dodatnih sredstev, kot so si želeli pobudniki. Kaj to pomeni v praksi? Žana Vrtačnik. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije se v Evropi vsako leto opravi slabega 500 milijona nevarnih splavov, je Evropska komisija zapisala v odgovoru na državljansko pobudo s koreninami v Slovenskem inštitutu 8. marec, podprto z več kot 1 milijon podpisi podpore. The message was a clear request, access to safe abortion for every woman in Europe, no matter where she lives, no matter how much money she earned. In odločitev, ki je padla. Yes, it is possible to use EU funds to support member states' efforts for better access to safe and legal abortion care and therefore to reduce the number of unsafe abortions. Today is a victory for women in Europe. And today is a good day for European democracy.